جه نواندن و چین اورینت نیوز بولتنا کردی وار باش. حسک جتین داعش هاتا پاقش کرن و تاخن باجر دنابرا یپگ و رژیم سوری دا هاتنا پاروه کرن. انجمن لشگری ائتلاف سوری بانگا تبلیبون انا کسدکه و ترکیه خواج دورا تامپون را لروج آوا آماده کرد. بالافرین ترکیه گوندن باشوری کردستان توپاران دکه و پکک لنزیکی دیرسم سه وصایت ترکی شوتان داد. نوچه گیهان ما لحسک راگیهاند که شروانین پگه دور سکن شبابی یا باجر و هیزن سوریه جتاخ زهر جدست داعش درخستن و بوی آوائی تواهی باجر حسک کدبن کنترول یا پگه و هیزن رژیمی. لگوری آگاهین بالافرین شهر این سوریه در دور تاخ پانوراما یا باجر دانه بربون بیان. لیلو هنک جهین پانوراما دنگ تقینیتین. افجی نشانه داده که هنک چکدارن داعش لوان دوران مانه. معنا شو غير اللي دسبك يشتي باقش كده بشرم هذا نشوى شر ما دجي ويقدر يعني ما اوج تميز كمان او دريج نكر زيدان روك دروجا جبو هرگولیم بهتر درباره روش حسکی آنها لگلمه جوه داره نوچه گیهان ما اکرم صالح اکرم چه هرگولین زیاده درباره روش میدانی دست پیکر جمع هيا بله عبدو سلام رجواره دروجان و تروجا ایرو که یکیمین پاراستنا گل قریبون گو دورا علی روز حلات و روز آوای بجیر تواهی کنترل بکن علی روز آوا ده بشتی گو یکه قریبو در باس به تاخ نشوا غربی انجام دیجی قریبو و هرین تواهی تحقیق بکن تا بسوکات وینا تا تاخ الشريعه شركوا شنو دجوار التاخا نشوى فيلاتا تشيبو قريبو يتجا ديسا بتاعته وحرمي بتغاهي باقش بكا وتوازانيش علي روج حالات ذا علي روج حالات ذا وبمشهور ذا يذا شركوا شنو تاعته شي بداوم بون عليه سازية الكتريكي هروها فروكين كواليسيون انا بدولتي هن بالافرين خد شغلاندن والشتايان در بالجرام حسن نيجي بينج يا شش جارة دركتن عاصمانية والوان حسن أنا الذكي اللي كده هن شر برنجي في سيفيك نيزي زانكويا أو زانكويا اقتصاد أقود كبير باشوري ويراندا هن سقفانين شتايان أنا دور دمانة شنو بشور أنا دجوانين ليه امكارن بيجن قب طبيعي جاليه روج آبادتها بروج حالاتها او خطايا نظر بله اکرم جبو خاطری که امتاخان خاشک ناس بکن گلو چه تاخ نها رزگار بونه چه تاخ جی مانع دست داعش دا بله بشوار جاليه روج آباد تاب علي روج حالاتها کنترل ایتین پاراستنا گلده سر خطايا زانينجا يا غودري كليا زانكويا فرورده تاد بيا زانكويا ابوري حمود بن كنترول دشتي يكين باراستنا اجل هذا رجيم تشاكوشا او لساريده نيزيكي سازيا امن الجنائي كان شرب شور انا جوار نيزي نافندا الكتريكي وزانكويا ابوري شرب شور انا جوار الجوري تسليم مدكين باراستنا كده جوار هو الويد ماله وي تقريبا يورو صباحي صافي لكن هر واحد شرب بسون انا غالي دار الباشوري باجر نيجي بين 6 كيلومتر ضرب عليه فرا تبيده يكين فوتين كولشون دولتي البارجيت نتاع شيء نقول برنج في برداوم وتنظيم خططين يشين عليه يكين باراسنا كلمه يقول بله اکرم خواستش تگیدنش تناس بکره اگر کو پشتی دمجمیرن بیداجی کو اگر حسه که به تمامی هاتا رزگار کرنش داعشه دنافبرا رژیم و یپگا لگوری شوپاندنا تا وی چاوا بری و هره رایدارین یپگا سروی که چه بیژن بله عبدالشکر زید حال درکی گرینگ هست هر دو رژیم ایچونی ده هذا الرژیم تخصن جو
دفرين إيجو يتجي كنترول كده تخص الوافق جرينه إجبار كده عش هتبو دور تشكرين ظاهرة ما ده وقالك كشتير ريشين يذهبوا بأنجام عويدة هي أوفاسيون ده هذا نشوفها يعني كاريبون نبغى عليه روش ولا نبغى عليه تكت روي ريجيم ده ريجيم خاص ريفك يجبو كاربن داعش بربن يتمير فرصنا الكيس يقول خاص بربه ويدكوش يان فرصين كونسون أنا بدولتي وان بومبا باران دكتور هنا ريجيم أنا دنيمه شاركوشة أو نكاريده تشتيجو تاخان شوار شرق هات ذكركرن مشوار رجالات تشتيجو صديعة جنائية بتغييرها هذا خاطر انجامه وتنظيمك خطكين ده او دبر حتى ذكركرن هبونا داعش دول بدمينه وديشاي توقده يقول بيه بارجع بلكش جهاز الرجيم نوچگی هانا ماجه حسك اكرم صالح قالك سباس دوه 28 تموز یا پگا و داخلونیه که دا کوراگی هندیه که دا انجام شهر رزگار کرنا باجروک سرین دا 8 چکدارن داعشی هاتنه کشتن ترمی 44 کشتیان دست شهروانین یا پگردانه و 25 گند و انبارین گنم به تمامی هاتنه رزگار کرن جاله کی ادن و داخلونیه یا پگا راگی هاند که شهروانین یا پگا دست دانین سر 10 اتومبیل لشگری 10 اتومبیل بمبکری 3 اتومبیل مزن تجه تخمنی و 6 موتور جبلی روکیتن هاون و توپن مزن و گلک تقامنی لشگری هر وها یا پگه شهید بونا 19 شهروان خوشی را گیهاند. پشتی نهروجان باجاروک سرین یکو دکوه لباشوری کوبانی دریش کرد. سرین باجاروک کی استراتیجی بوش داعش را جبرکو او باجارن منبج جرابلوس و بابه به پارزگاه رقی وگرده لی بر میلان آن برانبری ویا که لماینان پی خواهیشتن و آستنگی لپیش در باسمون نوچاگیهان و را گیهاندنه دکنه. اوریات نیوز در باسی سرینه بو و دیرمن جمعه آمده کرد. پشتی 2 سالان کو باجاروک سرینه هاتبو پارچه کرن جخاکنیگاریا کوبانی کوچتین داعشی او باجار کنترول کربون لیجاره کدین هات رزگار کرن پشتی اپراسیونا کو هات راگهاندن جالی ولکانا برکان الفرادا و نهرو جان بردوام کر اف اپراسیون گهیشت آرمانجا خو برزگار کرنا سرینه حمله سرینه که ما دست پیکر مزاتن مجبله جی سپی دا دست پیکر چاته تیدابون مرزگار کرد پشتی ورگا تا دی شهر دمابین آمده ما کلان شهر کرد ذاتن ما دور سرین دور پیچ کرد چاتان رادیان جی خبر دان سرین کات دست حوالان همو حوال د سرین دانه امنهال قلبه غربی سرین لقلعه نجمن شهر دمابین ما چاتان دا بردوامه امانا جی خواهد قلعه نجم دا دگرن برزگار کرنا سرینه دبه 3 باجاروک تینه کنترول کرن او جی تل ابیض عین عیسی و سرین لیتانوها تو آلا و راگهاندنه در باسی سرینه نبونه جبر پربونا ماینان کچتین داعشی چاندبون بری کو جبر هیزن برکان الفرات برون و لگوری فرماندارن هیزن یپکی کو کسین سیویل دهندره باجار دا توننه نه حوال کتن اپراسیون پاکشبونی و سرین من گشتی بندنت ما حوالان ده ذاتن نه کاری پاکشبونی سرین دست بکری و چته این دوی شهر داری ماین داننه اول هست که ما ماینانه را کن و پاکش کن گروه بانی گل بکی تده دا یعنی وان نهرو جانه ده شهادت چی بون برینداریش چی بون اما یعنی حوال من سرین گشتی که بندنت ما خود ذات چته درویان و پرانیا وانش تسلیم بون و بون سرین باجارکی استراتیجیه کو جرابلس منبج و بابه دگهینه پارزگاه رقا و برزگار کرنا وی باجاری دمینه ریا پرا تشرین دست داعش دا جبر ویجه او دبه آرمانجا برکان الفرات دسترینه دا گلک جبل خانه چتین داعش هاتن دیتن و لگوری برکان الفرات کو زیدتری حیشته چته هات کشتن لآلیه دن حیشده شروان برکان الفرات جیانا خواجه دستان د حمله سرینه ده و سوپر چاته هاتن کشتن نیزی 5 چاته و هاتن کشتنه و 28 وسا هاتن گرتنه زیانی که هاتی داینه ج چاتان را دوچ خاین و بیکسی و مرمی و ساکتن دست تیم شهروانی پگوی پجه یعنی زیانه که پر مزن مداوا و بس د نوو حمله سرینه ده جی 4 حواله ما شهید بون و 7 حواله ما بریندار بون پیکاتین باجاروک سرینه ج کرد و عربن هجمارا شینین وی لگل گندواره وی زیدتری 100,000 کسه اف باجاروک به 40 کیلومتر لباشوری کوبانی دکوه ولاد بکر اورینت نیوز کوبانی
یەکەتیە نویسکارên Kurdên Sûriyê li bar girtina endamê yeketiyê Abdulkerîm Beşîr Xidir ji hêla asayîşan ve daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku di roja çarşema 22 heftan ahî sal da li gundê Muftî li bajarê Hesekê endamê desteya rêveber a yeketiya nivîskarên Kurdên Sûrî nivîskar Abdulkerîm Beşîr Xidir bi navê Hekîm Refêtê naskirin ji hêla asayîşan ve hate binçavkirin. û berê wî danê cihekî nenas û di 27 vê mehê da asayîşan giştî a daxuyaniyekê bi piştgiriya çekên çekdaran ve û hesankirina derbasbûna pêşmergeyên Rojava tawan kir. Me an yeketiya nivîskarên Kurdên Sûriyê da vî şîweyî ji binçavkirin û tewanên rast nabînin û ew doza serbestberdana wî ji aliyê berpirs dikin ji ber ku kiryarên bi vî rengî dijî mafê mirovan e û xizmeta doza Kurdî û berjewendînê wî nake li gorî daxuyaniya yeketiya nivîskaran. Li ser rewşa meydanê li Sûriye artêşa azad berseva hêzên rejîmê û milîşeyên wê li bajarê Zebedanî dide û firokeyên rejîmê komkojiyek li gundewarê Hema Pêkanî. Hûrguliyên bêhtir di rapora bêde. Li bajarê Zebedanî hincê derên meydanî dane diyarkirin. Gobêtirê bîst çekdarên Hizbillah li derdora Keheb qel'a hatin kuştin. Heman jêderan da nezanîn. Got artêşa azad rêbenda El Qel'a bi mûşekan û topên hawnê armanc kirin û hate zanîn got rêbend bi tevahî hate wêran kirin. Her wiha pevçûnên tund di navbera artêşa azad ji aliyekî û rejîma Sûrî û milîşeyên Hizbillah ji aliyekî din li aniya Ez-Zellah û Al-Huda derketin holê. Piştî got hêzên rejîmê hewildana pêşketinê li wan navçeyan kirin. Di nav tobarana avêştoka hêzên rejîmê de û milîşeyên Hizbillah ji aliyê xwe ve kuştina serbazekî mezin ra gihand. Li gundewarê Hemayê firokeyên rejîmê komkujiyek li bajarê Medî Qel'a Pêkanî û hate diyarkirin got bîst sivîlan jiyana xwe ji dest dan û rêjeya wan ji zarok û jinan bûn. Pêştî got firokeyên rejîmê bajêr bi hejmarek bermînên teqîner armanc kirin. Li gundewarê Idlibê hêzên rejîmê nexweşxaneyeke meydanî bi di mûşekên germahî armanc kirin û di encamê de neh sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di nav wan de 5 kes ji endamên nexweşxaneyê bûn û hejmarek din jî birîndar ketin. Di heman demê de hêzên rejîmê nexweşxaneya Kensefra ya li Cebelê Zawiyê jî bi mûşekeke germahî armanc kirin û li wir jî neh ji endamên nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest dan. Piştî li hevkirina Tirkiye û Amerîka bû avakirina devereka aram li Bakurê Sûriyê encûmena leşkerî ya îtilafê dest bi têkiliyên xwe bi enekê sereker da ku tevlî vê encûmena leşkerî bibe. Şiroveyên bêtir li ser vê mijarê di rapora bêde. Di demagoyerîşên Tirkî bi ser bargehên Daeş û PKK ve dest pê kirin, di heman demê de Tirkiye û Amerîka jî gihîştine li hevkirinekê bo avakirina navçeyek aram li Bakurî Sûriyê bi mebesta parastina penaberên Sûrî, herûha rahînerkirin û leşgerkirina dijbiriya Sûrî bo şerê Daişê. Di heman mijarê de îtîlafa niştimanî hewildanê xwe dike bi hemû hêzên leşgerî re yên got li dijî rejîm û Daişê şer dikin da got encûmeneke leşgerî niştimanî nû were avakirin. Lewra li gorî endameke îtilafê ji mîdyayê re ragihand got niha têkiliyên xwe bi encûmena niştimanî Kurdî li Sûriyê re dikin ta got hêzeke leşgerî amade bikin herûha enekesê jî tevlî vê hêzê bibe ji ber got enekesê beşekî serekeye di îtilafê de û hawê hemû pêkhatiyên Sûrî têde beşdar bibin û bi taybet roleke Kurdî têde hebe. Li ji aliyê xwe de tanha enekesê nedaye diyarkirin got ew amedeye yan na ji ber got enekesê di dema bûrî de xwe kir berpirsyarê siyasî ber hêzên pêşmergeyên Rojava yên got li Herêma Kurdistana Iraqê têne perwerdekirin û ji ber got ew tevlî YPG nebûn hin çavdêr texmîn dikin got enekesê hêzên pêşmergeyên Rojava tevlî encûmena leşgerî ya îtilafê bike. Li gorî tevger û karê got dibe bo avakirina encûmenek leşgerî tê xuyakirin got perwerdekirina wan leşgeran wê tenê bo şerê Daişê be. Lewra pirsa got têkirin wêkî şerê Esed bike.
ترکیه دخوازه 4 دورن اولهیه تایبت لسر سینور روجاوای کردستان آوا بکه والیه کلسه بود داخوینیا که تایبت راگیهاند که جبجی کرنا بریار آوا کرنا وان هر 4 دورن اولهی ویج سیهی هیوا تیرمه دا هفته هیوا طباق پیک وره. وقت داخوینیا والیه کلس دا هاتی آشکره کرن که آرمانج آوا کرنا وان هر 4 دورن اولهیه پاراستنا اولهیه ولاتیان لسر سینور و سردری به مترسیان لسر سینور را به زودترین دم دا تیزانین که دوی دما داوی دا گلک جبرپرسین ترکیه دا خویانیان لسر آواکرنا دورا تامپون دجافرین لروجاوه کردستانه دکن. کریزا سوریه پیوندین امریکا و ترکیه لگوری جاودیران خصنا جرو شاره دا. او یک جیش بو گلک اگر و سدامان ودگره وک الیکاریا ترکیه جن گروپین اسلامیین جگدار را و او رولا حریمی یانگو ترکیه دخوازه لسر اصلا حریمی بلیزه جالی امریکا و حوالبندن وی رولا ترکیه سینوردار دکن. هفکاری وزارت بروانیا یا امریکی دیرکتی شولیت تیشک آویت سرناکو کیندنا وارا انقرای واشنطونه دا دربار استراتیجی وانی جدا لسوریه. جبر وی که جلگوری نافبوری دست نیشان کرنا گروپا که چکدارین اپوزیسیونی جبو چکین گرانجیر وره پیشکش کرن جالی امریکای و ترکیه و دوی قناخی دا گلک زحمتا جالی خواه روبرت فورد قنصلی برای امریکا لسوریه جمدیای را راگهاند گورو لکه مزنیا ترکیه و دا اولکاریا سوریه دا هبا او یک جیل گوری فورد ودگره جبو سینور درجی ترکیه با ولات سوریه را فورد هر وها گود جی از باورم واشنطن و الیکاریان نده جبهت النصره جبرگو او باسکه که جباسکه القاعده و اوج آلیه ترکیه و تیبی چکرن جوان گروپین چکدارین ده سوریه ده خودی دست حالات دارن یکینین پاراستنا گل ینگو به تنا خوشر داعش دکا او کارن زیانین مزن بگهنن همان ریخستنه حتی لسر لیدانا بارگهن پگا که این لچیای باشور کردستان ده امریکا رخنل هلوست و ایریشا ترکیه کر و جه خواست را وستن و پرسگریکن خوب بر یا ایدئولوژی و آشتیه چاره سر بکن. لسر آوا کرنا دورک آرام لروجاوای کردستانه امریکا را گهاند گوان حتی انها لسر ویدا خواسته ترکی اره نکریا. لگوری چاودیران درباره سوریه پرسن هری سرکه ینگو جه ناکوکیان دنابار امریکای و ترکیه ده. چارن فیزا ده سلاداریا پیده و یپگه لروجاوای کردستانه جبرگو پیده و یپگه تنی ناس کرن وک باسه که نیزیک جه پاکه کرا. و هر وسا دست نشان کرنا گروپه که اسلامی چکدار جبو دسته که ایج امریکا ور بگره دوی درباره ده جی. گمانج آلی ریوبری امریکی و هیا گو ترکی دسته که ده داعشه و امریکا دخوازه گروپه که چکدار یا اسلامی یا میان روا ببجیره و چکین گرانجیره پیشکش بکه. شوا بوری بالافرین شرعین ترکی دیسا هنک گندین دور آمدی یا گریدای باجار دهو که دانه بر بومبیان. هین چاودیران دانه دیار کرن که ده به شو 8 بالافرین ترکی گندین دور آمدی دانه بر بومبیان. همان چاودیران دانه زانین که افجار یکمینه که گندین میجه و سپینداره تینه بومبا باران کرن. لگوری آگاهین که جبر بومبی و بالافرین ترسک مزن کتیه دناو دل ولاتیان دا و کس ناویره در که در و آنی زمان که ده بشف بالافران 18 جاران لدردورا وان گندان دانه و ایریش حتی ساعت دوده و سبه بردوام کربو. گریلاین پکه که ده بشف لسریا بیجای یا که دناوبرا باجار درسم و قازای خوتا دیده گرتنه ری گرتنه و پشتی لیگرینا ناسنامه شوفیران سه وسایت جی گرتن و هر سه وسایت شوتاندن. گریلاین پکه پشتی شوتاندن وان وسایتان که پیک آب وسایت که آور و ریوبری دارستان و وسایت که شرکت بالا کرن و برهمدان الکتریک یا فرات پیک دهات شوتاندن و دیسا شوفیر بردان. پشتی شوتاندن وسایتان دو هلیکوپترین لشگری ین ترکی هنک دور نیزکی وان بویران بمباران کردن. ده 28 تموز انجمن اجتماعی کردی انکس داخویانیک درباره ایرشین ترکی لسر بارگه و ناوندین پارتیا کارکرین کردستان پکک لباشوری کردستان بلاف کرد و تیدا ایرشین ترکی شرمزاد کرد و داخواز جه پکک و پارتیا دموکرات گلان هدا پکر که پروژه آشتیه بردوام بکن. انکس و بردوامی داخویانی خدا گوت ام دخوازن جه ترکیه دکن که ایریشین خواه راوستینن و هر وها ام داخوازه جه پکک و هدا پیجی دکن
که پروژه آشتی دنابر هر دو آلیان دا بردوام بکه. ده داویه دا آنه کسا جواکا ناونتوی و هر وها جسروک هرما کردستان مسعود برزانی خواستیه که رولا خواه ده چاره سریه پسگریکا کردی لباکوری کردستان دا ببینن دا که هر دو آلی لپکک و ترکیه وگرن لسر پروژه آشتیه جبر برجواندین همی آلیان دوه یکی ده هیا. سکرتر گشتی نتوانیک بوی بانکیمون درباره شرع ترکی و پارتی کارکر کردستان پکک جارا کردن دل راحتی خو نشان کرد پشتی تقینین داوی یان کل ترکی چی ببون بانکیمون و داخویانی که دا بانک له هر دو آلین شر له ترکیه کرد دا کو پیواژو آشتی بردوام بکن او و نگرن روزن بره دا کو پاراستن اولکاری نافچه پیکوره بله تماشاوان هجا بولتن ما بردوامه لپشتی ناو برکی دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکی لگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إيمال كورد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان ازادي الباجار كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا حسك چتاین داعش هاتا پاقش کرن و تاخین باجر دنا برای پگه و رژیم سوری دا هاتنا پارا کرن انجمن لشگری یا ائتلاف سوری بانگا تبلیبونا انکس دکه و ترکیه خواجه دورا تامپورا لروج آوا آماده دکه بالافرین ترکیه گوندن باشوری کردستان توباران دکه و پککل نزدیکی درسمه سه وسایت ترکی شوتاندر. هفسرو که پیدا صالح مسلم آشکره کریه که ایران جوان خواستیه که دشر پشت بشار الاسد بگرن لیوان قبول نکریه. هفسرو که پیدا صالح مسلم ده بش سیامین یا هف پیمانی خدا لگل روزنامه عربی الحیات که لندن چاپ دبه لسر ایران آخفی صالح مسلم دیار کرد که وی سردان ایران کریه و ریادار ایران جیرا گوتنه که دشر دا پشت بشار الاسد بگرن لیوی قبول نکریه. مسلم لسر روشا کردن روج آوای کردستان آن روجلاتی کردستان جیگوتیه که ایران کردن روجهلات پرد ایشینه و دگوویشه لو ما هرگاو احتمال تقینه که جواکی و سیاسی لوی بشی کردستانه هیا. روزنامه کیهان یا ایرانی را گهاندیه که حکومت ایران بریار دایه که بیتا ولاتین هفت ولاتان بی ویزا سردان ایران بکن و جناوان ولاتین سوری. لگوری روزنامه نافبوری ولاتین هر یک ج ترکیه، لبنان، آذربایجان، جورجیا
بولیویا و سوریه دکارن بی ویزا سردان ایران بکن و جه 15 روز تا 9 روزان سربست وک گشتیاری لسر آخ ایران بگرن. هیوا سوریا کرد لکوبانی بردوام ده چالکین خودش دست پیکا شر کوبانی دا اندام نویک و نیزیکی چل اندامتی کار خورانه وستاندن. جبور وستاندن لسر کار هیوا سور لکوبانی نوچه گیهان موالات بکر افرا پرجمر آماده کریم به افرا تماشا بک. ریخستنا هیوا سوریا کرد لکوبانی یکج دزگه مروواهی کو وگریان کار خواه پشتی ریزگار کرنا کوبانی چالکوان دوی ریخستنه دا هجمارا وان چله روزانه به ارک خوراد بن تا کو خدمت پیشکشی گندن کوبانی و باجار بکن و تانوها دو بشن خواه وکرنه یک لگند قنه کو به 40 کیلومتر لروج آوای کوبانیه و یا دنجی لپناگه مشت نوره عم سر ملتي خود قرن كوباني دا بوزير دا وعم تقرن تنين تشو كموسي وان هنا يزورو كوان تشوك شيرو حافظ شوان قرق بها مشوان را يعني كنتي كل جامعة هي مشوان را يعني عمل زكان وكذلك عم دارت كمنا قندان جري حملاتي مع القندان هنا الملات سر ملاتي قرن روزانه زیادتری صد نخوشی سردانا و ناونده دکه گازنان جن نخوشیین بگشتی جنه و درانان دکن درمان لوانته بلاف کرن بدراف لیکن بنا هجمارا بجوشکان ده و ناونده دا پروبلیمه کی هری مزنه منو بخواد دوره یازیش که میم بگلمیشه دوره دکنه ناوی مبرون کنه اما هر نزد قیسکی من درون یه قلب و رش بی دگریج بر معانی کدرانی و هلکشینه چی بکن دوری کجا متی طبعیه تی چند ساعت جمع دام دکی پنجه که نخوشی زیادتر نکانی نخوشی ما ای کتی پنجه زیادتر ناف یاز دبن فدگری جمرد بیچ ما یه بری من و کرن و درباس جمع دکتور کن چما ام درباس نکن ام دبیجن کی ماسه کی ما هي ام سر نخوش خانان دگرن کانتونا کوبانی کشن دکتورا هي کانی ور مر علی کار بیچ بکو دکتور دبی ام رواتب دخل جمع جی ام منظمه کی انسانیه ام رواتب نکن جرح حد بکن ویره خستنه جه خواگرد ناوندا تندرستی لکوبانه دا جبر کوارگه وان راستی ایریشه که تندره هاد سال 2012 دا جالی دنوا اندامن ویره خستنه گازنان جکین بونا آلی کاریان دکن نهارد کوبانه بخدا به 3000 زاروکه و زاروکانه گشکی به حاج شیر و حفادان شیر مجتنا که حتی هم باجر گشکی بیغتی بکن ملت پر گازن جیوی شیری و حفادات که جبوک و زاروک شیر ما امکانیات مجتنا که هم و زاریانه گشکی غتی بکن باجر گشکی دا ناجی ما حمله دست بکره حمله معاقین کوبانی گشکی را و جی گندان گشکی را بتوایی هم سر وانا چه اوی بوان گربه مستلزمات وان عدد جوان را امن دکره و اوی وان ددنه کی هیوا سوریا کرد لکوبانی ریخستنک سر بخوی گریدای هیوا سور کردستانی شاغن خوال لسران سری باجارن کردی هنه ریخستنا بجوشکن بیسینور سوزدا کوی آلیکاریا وان بکه لیتانوها اندامن و بیدراف کار دکن ریخستنا هیوا سوریا کرد چاوکه تندرستی ملت دپی کاری و مروواهی و توورنده لی اندامن و بانگا ریخسترین جیهانی دکن تا که دستی آلیکاری دریجی وان بکن ولاد بكر اورينت نيوز كوباني كردن ألمانيا روشا سياسي روجانا دنرخينن ده سمينار وجوات دا إن برفرح دا لبابتن جرينج دا أخفن وتشجي هانما مكسيم عيسى لناف رافندا كردي لألمانيا جريا وأفرا بورد مرعى مذكر أم تماشرك لألمانيا يقلك سمينار وجوات كردان لدار دكفن كوتي دا كردن روج آواي كردستان روشا سياسية الوليد دنرخينن و بابتین روژه با آوایی کی فره گفتگو دکن. دو بابتین گرنگ دوی دمیده پرتین گفتگو کرن. یک جه در باسبونا هزین پیش مرگیانه و یادین جی و کشاندنا انکسه جه ائتلافا سوریه. معقوله پیدی شریوانه که بکی یا دی نظام جی شریوان بکی بس سر رنگی در باسبونی دمینی براستی هکا هیزکی گران هیزکی مزن بچککی گران درباس ببی از بهور دکم نپیدی و ننظام و شریوانه که بکی و دوی خویابی اف پیشمرگی هانه که بوی چی دچنا کردستان سوری یعنی دچن جبوی هریمی بپاریزن هریمی دیجی داعش بپاریزن
تەوی کۆ ئەتیلافا سووری دوێ دەماداویدا بدژواری هەلوەستێن خۆی لە دژی کوردان و دۆزاواندا دیسا هەن نێرین هەنە کۆ هەبوونە ئەنە کەسێ دووردا گرنگ دەبینن. ئەس دەبینم ماینا کوردان هەندڕێ ئەتیلافێ دا وەک بریارێک بهتر درستە کاربن برۆلاخوا دە پێشە ڕۆژێدا بلیزن کاربن هەن گوهارتنە دیار بکن ژ کەسێن ڕکەبەری عەرەبرە یەکۆ بڕاستی سووریەک دەموقرات و ئازاد دەخوازن ئاوا بکن نە سووریەکە وەک یەکنەرین یان وەک بەعسیان سووریەک ئیسلامی سووریەک علمانی ئازاد ئاوا بێ. پشتی کۆمکۆژیە کوبانەی یاداویی ئێدی داخوازە دەرباسبوونا پێشمەرگەیان بێتر دەبێ تەوی دلشکستنا مزن ئاگەلێ کورد لە ڕۆژئاوایە کوردستانێ بڤێ بویەرێ هێویەن وان نەمرنە. بدیتنا من بچەک بریارێک دەرەنگە بریارە دەرباسبوونا پێشمەرگە یعنی وەک کورمانج دبێژن پشتی حاصلگەهای مووسڵ لێ دیساژی ئەم هێوی دکن ئەف دەرباسبوون ببێ هێزێک ji بۆ milletê me yê mayî li wê de bi rastî gelek kes reviyane baz dan ew milletê mayî bi hacetî parastinê ne me dema dawî dît wê çi hat serê milletê me yê Kobanî. مژولبوونا کوردên Almanyayê bi rewşa gel welêt ve nebese pir doz û daxwaz ji hundirê welat ji wan tê kirin ku bi gavne praktîk rabin ne tenê di rewşa tîyorî de bimînin. Derbasbûna pêşmergên Rojava û mayîna enekese di îtîlafa Sûrî de pirsne giringin ku hetanha encûmen bixwe nikare bersiva wê bide û ne jî dikare biryarekê bide. Gelo di pêşerojê de ev pêşmerge wê pêrgî şerekî birakujî bên an wê bi silametî derbas bibin. Maxîm Eysa Orient News, Esin. نویسکار و وێنەساز ماهین شێخانی bi berîk û pênûsa xwe rastiya civaka xwe ji êş û kêfxweşiyê derdixwe holê. Herwiha gelek pirtûk, kurtenûçe û helbestên wî jî hene ku piraniya wan hatine çapkirin. Di rapora Rodî Çolî de şiroveyên bêtir li ser kar û xebatê Mahîn Şêxanî. Bajarê Dirbêsiyê yek ji bajarên piçûk di herêmê Kurdî de tevî piçûkbûna vî bajarî gelek hunermend, nivîskar, wênesazan di nava xwe de hemêz dike. Yek ji wan Mahîn Şêxanî ye got di gelek bêşingehê hunerî de bi tabloyên xwe bejdar bûye. Di destpêka min heştê şişa destpêkir di resîndê di karê şîvekarî de û heya ana jî ez berdewam pêre ez di nav renga de min nav zeytê de min nav bênavê de min gelek meard çêkirin li gelek bajara ji Qamişlo Hesîça Dirbêsiyê şeş heft hebe belkî zêdeyî werê bin yek ji wan Diyarbekir bi vê tariya ew jî cemaî bû lewhatê min giş bêtir ser êşa milletê min e. Mahîn Şêxanî ji bilî girtina perîka şîweyê pînosê jî di nava tiliyê xwe de digire û di demê valabûna xwe de dest bi nifsandina helbest, kurte çîrok û pirtûka dike û gelek berhemên wî yên nivîskî hene. براسي هوايتك من دريجة هي شعر جي وكتابة كتابة قصة قصيرة بعربي جدري نسينم كردي جدري نسينم والشعر جي بكردي بعربي شروكا كند قصة قصيرة جم مجموعة هي جرد بين مجموعة على ضفاف الخابور طبعا وهاتي بلاكرن وهاتي نشركرن هم تشاب كرن جي وهم هاتي بلاكرن دمواقع دقلك مال برادة هيك هي بنادي الرائحة شكل ده جي رسم حسدك وجي نفساني جي حسك قصة قصيرة تكتبينه بس بيتر ميلاوي اللي سر رسم بو وقال لك معارض فكرنا رسم جير وقت نانو اب ورسم يعني وقزارو كيفي بو معارض جي وقت بقول قال لك فكرنا وقال لك زحمتي لوحاتي خد جي استندن دريا رنگي گوت شیوه خود بکارتینه هن پیوین گوت برهمه خود دنیویسینه او راستیا جواکا خو نشانده ده تابلوین هنری و پینوس و لینوس من حوالی ماهین شیخانی جی سالین دریج و حیا روجا ایرو دریا شیوه و نفساندنا خو ایشا هندره خو دا خویا کرن رودی چولی اورینت نیوز دربسیه هنرمندên Sûrî jî ji rejîm û rewşeşer êş û lawaz dîtin û gelek caran hunermend bû şervan û pir caran jî bû alîgerê rejîmê. Toraya Sûriye mafê mirovan û di raporeke de taybet diyar kiriye ku 22 hunermendên drama Sûrî ji dest pêka şoreşê de hatine kuştin. Di rapora bê de şiroveyên bêtir.
li her welatekî godoza azadiya xwe bike divê para xwe ji pakirawanbûnê bide, li Sûriyê para hunermendan jî ji pakirawanbûnê hebû. Toreya Sûriya mafên mirovan di raporekê de da diyarkirin got 22 hunermendên drama Sûrî ji destpêka şoreşa Sûriyê de hatine kuştin. 14 hunermend ciwan dibin destê rejîma Esed de hatine kuştin. Di nav wan de 4 hunermend dibin işkenciyê de di zindanên rejîmê de jiyana xwe ji dest dan. Ne tenê rejîma Esed destê wê di kuştina hunermendan de hebû, lê raporê da zanîn got 4 hunermend bi destê çekdarên dijbiriya Sûrî hatine kuştin û yek bi destê Daişê û 3 hunermend bi destê çeteyên nenaz ve hatine kuştin. Raporê wiha dumand got 57 hunermend hatine binçavkirin, 5 ciwan li ba ewlekariya rejîmê ne û 9 ciwan cihê wan ne diyar e. Herûha 2 hunermend ji hêla çekdarên dijbiriya Sûrî hatine revandin û bi dû re hatin berdan û hunermendek li ser destê çeteyên Daişê hatiye binçavkirin û 2 hunermend ji hêla Cebhet el-Nusra hatiye binçavkirin û di do dibin destê çeteyên nenaz ve windayî ne. Raporê da diyarkirin got hunermendên Sûrî di şoreşê de bûn 3 beş, beşek piştgiriya şoreşê girt û beşek piştgiriya Esed girt li dijî gelê Sûrî û beşê din helwesta xwe neda diyarkirin. Lewra hunermendên got bi şoreşê re sekinîn, rastî girtin û kuştinê hatin. Tevlîbûna beşeka baş ji hunermendên drama Sûrî di şoreşa rûmetê de bandoreka baş di rewşa şoreşê de lîst. Nexasim di xwepêşindana di bin navê xwepêşindana rewşenbîran got ji taxa Elmîdan li bajarê Şamê dest pê kir. Lewra berî xwepêşindanê bi demjimêrekê 19 hunermend ji hêla şebîheyên ewlekariya Esed hatin girtin û bi dehan rastî lêdanê hatin. نهاجی ئەمە هەرن بەریتانیا وە بمالپەرەکە خۆشک بدن ناسکردن تێدا هەمی گوتنی نسترانی کوردی هەنە. ناوێ پرۆژەیە و مالپەرە بێژە بێژەیە یا ئەندزنیارێکی کووردە لە بەریتانیا ئاواکریە. ئەنجامین پرۆژەی ئەوە کۆ مالپەرە بێژە بێژە ببە پرتوکخانەیەکە کەڤنترین و مەزنترین بۆ گوتنی نسترانی کوردی. بهتر لەسەر وێ مالپەرێ و کارێ وێ di rapora nûçegihanê me Ciwan İbrahîm da. Her kesek ji me rojekê ji rojan li gotinên stranekê di Google de geriyaye û bi sedema nebûna malperên xort û taybet di vê warî de bê encam derketiye. Lewra endezyar Ciwan Xelef dest bi vê projeyê kiriye ku malpereke komkar bû stranên Kurdî damezirîne. Malperek tune bû ji bo gotin û stranên Kurdî community driven bê wata xelk karê beşdariyê bike û xelk gotina û strana wê zêde bikin. Çi malperek gihene xwediyê malperê bixwe tenê barkî gelkî mezin jî barkî giran e. Tevî ku temenê malpera bêje bêje bi tenê 3 mehin lê taniha di wê de bêhtirî 1400 stranên ji 600 hunermendî re hene. Bêje bêje li gelkê Emrê 3 mehe 6000 mêvanê wê hene mêvanên çalak 1200 jê endamê çalakên gestrana zêde dikin malperê. Bi rastî ev mufacaa xweşik bû ji me re min texmîn nedikir wilo bê. Bes tişkî gelkî baş bû û ev tiş di hêlê min dehfînê giz bêtir xebatê bikim û xweştir bikim malperê. Fêrbûna xwendin û nivîsandina gotinên Kurdî ew jî ji sûdeyên vê projeyê ne ji bilê strana wekû bikarînerên vê malperê dibînin. Dema got bêje çêbû gelek ji me re asan kir gotinê strana bi Kurdiya petît em bixwînin û karî min bikar bînin. Gelek cara me gelek stran digotin lê rastî ille gotinekiyan di do cema em jê ne seda sed piştrast bûn. Wekû Confucius dibêje ger bixwazî şaristaniya miletekî nas bikî li müzîka wî guhdarî bike. Ji ber vê yekê giring e ku ev malper bibe pirtûkxaneyeke komkar bû stranên Kurdî. Ciwan İbrahîm Oriental News, Huddersfield. Di dawiya bultana me de dubara kirine ser nûçe. Hesekê ji çeteyên Daişê hate paqijkirin û taxên bajêr di navbera YPG û rejîma Sûrî de hatine paravekirin.
انجمن لشگری یا ائتلاف سوری بانگا تبلیبونا انا کسدکه و ترکیه خواجه دورک تامپورا لروج آوای کردستانی آماده دکه. بالافرین ترکیه گوندن باشوری کردستان توباران دکه و پکک لنزیکی درسمه سه وسایت ترکیه شوتانده. لورم گشتن داویه بولتنا خویا ایرو دم باش.